Күренекле этнограф Воробьевтың әйтеүенсә, 2000 елдан ашу яшәгән элмә төрки халыктарының милли сигү алымы. Тамбур сигүе борынгы төрки традиция. Башкорт халкының кул эше сәнгатендә кайыу, элмә дип йөртелгән сигү алымы киң билдәле. Гыйльми телдә уны тамбур менән сигү диләр. Тамбур француз теленнән тәрҗемә иткәндә барабан дигәнде аңлата. Чөнки түңәрәк киргегә кейдереп тартылган тукыма барабанды хәтерләтә. В общем-то, это пяльцы, на которые производилась эта вышивка. Но я бы назвала тамбурной, их много видов тамбура, и это вышивка, которая была в прошлом распространена у тюркских именно народов. Но до наших дней она больше сохранилась на территории Башкирии на северо-востоке, в Айско-Юрезанском бассейне и верховьях реки Уфы и по притоку Ику. Был ысул 2000 елдар элек үк төрки халыктарда, димәк башкортларда ла күп таралган булган. Тамбур, кайыу, элмә. Тамбур яки элмә менән йорт җиһаздарын, шаршау, хөлге, ашъяулык, көрәгә ябуы, мендәр ташы, кашага кормаһы сигелгән. Шулай ук кием һалымда ла элмә киң кулланылган. Хатын-кыз һәм ирдәр гүлдәге алъяпкыз, күкрәксә, калпак, тафтар, түбәтәй, намазлык һәм башка әйберләр бизәлгән. Наиболее ранний и древний способ вышивания тамбура – это вышивание иглой, без пялец. И вот орнамент, который вышивался простым тамбуром, он имел такой контурный характер, линия бежит не прерываясь. Это и понятно, это и логично, потому что обрыв рисунка означал обрыв нити. Зачастую линии даже не пересекаются и идут параллельно. Вот, и он бежит непрерывной змейкой, такой вот, как, например, вот на этом образцы. Это простая тамбурная цепочка. Классик тамбур сылбыры контурлы ябай элмә ул. Әгәр дә орнамент классик тамбур сылбыры яки ябай элмә менән сигелһә, һүрәттең эске өлеше буш кала. Контур һыҙығы буенса гына йөрөтелгән бындай элмә сылбыры иң борынгы сигү алымы дип исәпләнә һәм кайһы бер төбәктәрдә бүгенге көнгә тиклем үзгәрешсез сакланган. Элмәктәрҙең киңлегенә һәм формаһына карап, ябай элмә, киң элмә, асыҡ элмә дигән төрҙәре бар. Киң элмә үҙ-ара тоташҡан дүңгәләктәр сылбырын хәтерләтә. Асыҡ элмә тоташып етмәгән дүңгәләктәр рәүешендә була. Киң элмәнең ҡатмарлыраҡ төрө ҡуш элмә дип атала. Ҡушелмә, ҡыяс селтәр яки ҡатмарлы тамбур. Күсмә тормоштың көнкүреш җиһаздары, сәргетыш, урын тартҡы, елән сәкмәндәр ҡушелмә менән сигелгән. Тамбур бывает широким. Вот если мы посмотрим сюда, на это платье, мы видим, что весь подол расшит как раз таким образом. Вот таким широким тамбуром, когда петля имеет форму скобы, такая она расширенная, все это выполнено двойным тамбуром, ҡушелмә. Ҡушелмә менән ҡалын буҫтау, бәрхәт, кейеҙҙе биҙәгәндә үҙенсәлекле орнаменттар барлыҡҡа килгән. Бөтөркәле, ҡатмарлы фигуралар ботаҡтарҙы яки ҡыуаҡтарҙы күҙ алдына баҫтыра. Шәжәрә ағасын да хәтерләтә. Это полотенце вышито с помощью крючка. Вы видите, что заполнение цветов внутри фигур имеет такую рельефную, такую махровую поверхность. Иначе еще эту технику называют ковровой вышивкой. Вот здесь по спиральке бежит как раз цепочка тамбура и постепенно, беспросветно заполняет весь рисунок. Другой вариант, когда петельки вот такие воздушные делаются, легкие, и тоже тогда получается заполнение такое вот неплотное. Ҡусҡар биҙәк
ул байлык һәм ырыҫ тамғаһы. Урын тарткаһының буйынан симметрия менән урынлашкан бернисә куш-кускар биҙәге еш осрай. Кускар тәкә мөгөҙөн һынландыра. Парный завиток, 2 кускара, это рога барана, да? Кускар биҙәк Башҡортостандың боронғо күсмә тормош йолалары оҙағыраҡ һаҡланған көньяҡ-көнсығыш төбәгенә генә хас. Элмәнең биҙәктәре бик иркен төрләнә. Ғәжәп абстракт һыҙыҡ һындар һәм ысын сәскә кеүектәре лә бар. Ҡошҡа йәки йәнлеккә оҡшағанын биҙәктең исеме үк әйтеп тора. Ҡусҡар, дөйә муйыны. Шулай ҙа үҫемлек биҙәктәр күберәк. Мәк сәскәһе, һарна сәскәһе, баҙыян, һабаҡ, бөрө. Оҫталар элмә менән сигеү сәнғәтенең ысын мәғәнәһендә аҫыл өлгөләрен ижад иткән. Бабушки, да, они говорили, что вот некоторые названия все-таки поминали, бульме, то есть комнаты или отделения, да. Здесь какие-то, вероятно, солярные знаки. А вот этот мотив, этот бордюрчик с набегающих петель, его он назывался шея верблюда. Посмотрите, он везде используется. Элмә менән сигеү традициялары хәҙер әкренләп юғала бара. Айырым оҫталар ғына боронғо мотивтарҙы, биҙәктәрҙе тергеҙә. Ҡомартҡы өлгөнө яңыртыуҙа үҙ өлөшөн индерә. Башҡорт халҡының ифрат бай сигеү өлгөләре киләсәк быуындар өсөн музей коллекцияларында һаҡлана. Нағыш, канва, иҫәпләп сигеү. Йәнә бер сатрашлы, шаҡмаҡлы сигеү алымы элмә кеүек йыш ҡулланылған. Уны ҡайһы бер ерҙә канва, шаҡмаҡлап сигеү, сатрашлы тип тә әйтәләр. Ул күберәк таҫтамал, шаршау, ирҙәр кейемен биҙәгән. Башҡорт орнаменты ул туҡтап ҡалған хис. Архитектураны образлы тел менән туҡтап ҡалған музыка тиҙәр. Орнаментты туҡтап ҡалған хис тиергә мөмкин. Яңы материалдар, яңы алымдар барлыҡҡа килгән һайын һәм халыҡтарҙың үҙ-ара аралашыуы һөҙөмтәһендә биҙәү сәнғәте һәр саҡ үҙгәрә, үҫешә. Что ценно в этой выставке? Это не музейные экспонаты. Это те вещи, которые как бы и сегодня продолжают жить. Даже если эти вещи как бы не носятся, они хранятся в семье, в сундуках, как память. И эти вещи определяют человека. Человек говорит о своей принадлежности. Они очень ценные вещи. Здесь присутствует, знаете, вот серебро души. Оно прямо звенит из каждой работы. Удивительно совершенно. Халык орнаменты үҙендә ҡайһы осорҙа, ниндәй мөхиттә барлыҡҡа килеүенә ҡарап, төрлө ҡатламдарҙы туплай икән. Унда әллә нисәмә 1000 йыл әүәл ижад ителгән мотивтар менән бер рәттән бөгөнгө заман өлгөләре йәнәш йәшәй. Ҡәҙерле балалар, килгән ҡунаҡтар, хөрмәтле әбейҙәребеҙ, инәйҙәребеҙ, беҙ бөгөн һеҙҙең менән осрашыуға йыйылдыҡ. Беҙҙең маҡсатыбыҙ бик борон-борондан һеҙҙең өләсәйҙәрегеҙ, әсәйҙәрегеҙ бала саҡта, йәш саҡтарында нисек итеп үҙҙәрен үҙҙәре хеҙмәтләндереп, төрлө әйберҙәргә ҡайып, нағыштар һалып, төрлө станоктарҙа таҫтамалдар һуғып, көн күргәндәр, ошолары тураһында беҙ һеҙгә еткер өсөн бына осрашыуға йыйылдыҡ. Бына һеҙҙең алдығыҙҙа беҙҙең ауылыбыҙҙың бик яҡшы әбейҙәре, һуғыш ветераны хатта, хеҙмәт ветерандары йыйылып килгән. Улар Фәрхиә Малабей Шарафутдинова, Мөхтәримә апай Галиуллина, Һандуғас апай Йосопова, Фәтҡиә әбей Хакимова бына һеҙҙең алдығыҙҙа ултыралар. Һуғыштан аҙаҡ эшләнгән, сыҡҡан әйберҙәр булар. Өрҙөк булған, өрҙөккә ҡуйып, шуны бәйтағып
іліп қойған болғабыз енді. Фәтхия инәй, ошо башкорт халык сәнгате дигән бул китапта һеҙҙең яҡта төньяҡ көнсығыш башҡорт райондарда йәшәгән халыҡтарҙың ҡул эштәре ҡуйылған. Улар башҡаларның музейҙәрендә һаҡлана. Ошонда һеҙгә таныш эштәр бармы? Һеҙҙең киемдәр дә шулай була торғайнымы? Була менән былар таныш, мынһала таныш. Быларҙа беҙ ҙә кейҙек йәш ваҡытта. Ана балтәк түгелмәк, менә мин дә һамайым балтәк түгелмәкте яратам. Инәйем дә кейҙе, ул камбаның төрҙөһөн беләрен инәйем. Был нисек итеп атала инде шулай итеп сигеү эшләү? Был ҡайылған һымаҡта. Әллә мыны ҡайылған мынаһы. Алар һеҙҙә булдымы? Булды. Буларҙы беҙ кейҙек, балам. Беҙ кейҙек. Эти орнаменты, они же как бы передавались, из рода в род передавались. И поэтому они очень устойчивы, и они как бы повторяются. И даже когда Бильбао вот даже сегодня вышиваются, то они не отступают от старых образцов. На них ведь очень духовные вещи вышиты. Это же орнаменты. Орнаменты — это как бы принадлежность к народу, это как бы духовная ипостась. Здесь достаточно очень древние орнаменты. Вот и, например, свастический орнамент. Смотрите, как он красиво сделан. Вот. И косые кресты. Это один из древнейших орнаментов. Это и пожелание благости, и пожелание жизни, и в общем, круговорот, да. Орнамент халык тарихының шаһиты. Башҡорттар оло төрки донъяһының бер өлөшө генә түгел, Иран тамырлы халык. Был этник төрлөлөк һәм тарихи тәрәнлек орнаменттың үҙенсәлектәрен билдәләй. Башҡорт биҙәктәрендә, Себерҙә, Урта Азияла, Волга буйында ижад ителгән мотивтар, төрки һәм Иран халыҡтарының, фин һәм уғыр ҡәбиләләренең традицияларла төҫмөрләнә. Һуңғы быуаттарҙа башҡорт биҙәү сәнғәте көнсығыш славян мәҙәниәтенең йоғонтоһонда кисерә. Орнамент мәжүси магия һәм тотем. Орнаменттар ислам дине ҡабул ителгәнгә тиклем мәжүсилек осоронда уҡ үҫешкән. Уларҙың йөкмәткеһенә һәм формаһына мәжүсилек магияһы һәм тотемдары ҙур йоғонто яһаған. Ҡояш мотивтары, төрлө дүңгәләктәр, нурҙары ян-яҡҡа таралған түңәрәктәр, өйкөм сәскәләр рәүешендә һынлана. Ҡош, ат, болан һындары герб рәүешендәге композицияларҙа осрай. Симметриялы был һындарҙы уртала ағас һүрәттәре лә айырып тора. А это свадебный костюм. Не просто костюм, а свадебный. Ну, все, что со свадьбы начинается. Начало. Пояс мужской, бильбау, рубаху мужскую, вот как косоворотка такой вот расшитую, кисет. Невеста вышивает своему жениху сама. Задолго, естественно. Но самое интересное, что она в упор не знает, что это за жених. Она его никогда, в идеале, конечно, в лицо не видела, не знает. И первый раз как бы встречается с ним вот только на свадьбе. И вы знаете, я смотрю на все пояса, которые, кстати говоря, вон на той стенке висят. Их достаточно много, там старинные, настоящие пояса. Вы знаете, вот нет ни одного пояса, который бы был вышит без любви. Вот интересно, как можно с любовью вышить человеку, которого ты не знаешь? Вот мне стало интересно, что же за этим кроется? Наверное, женщина как бы заранее с достоинством как-то определялась на свою судьбу, что ли, с каким-то очень большим достоинством. Вот она как бы загадывала на судьбу. Егәрле башҡорт хатыны
үҙ халҡының сәнғәтен һәм гүзәллеген һаҡлаусы. Башҡорт ҡул эштәре сәнғәтенә иҫ-киткес төрлөлөк, ижади осоштар, тотороҡло төҫтәр менән бергә эпиклык, традициялык, эске һалмаҡ йөкмәтке һәм сабырлык хас. Уйламай эшләнгән бер генә биҙәк һыр ҙа юҡ. Бигерәк тә боронғораҡ ҡомартҡыларҙы теүәл ҡабатлау, эске энергетикаһын һаҡлау, орнаменттың көсөнә ышаныу һәм ихтирам итеү һиҙелә. Тоҡтомалдан биҙәк уйлап сығарылмай. Башҡорт орнаменты ябай һәм эске мәғәнәле булыуы тәбиғи төҫтәре менән айырылып тора. Впервые вот с этим явлением, очень ярким явлением, которое до сих пор поражает людей. Я с этим явлением столкнулась в самой первой экспедиции. Это было в 1959 году, когда я поступила на работу в Институт истории языка и литературы. Была очень продолжительная экспедиция по северным районам Башкирии и затем заездом за Уралье. Нам удалось проникнуть на север Белокотайского района, в деревне Белянка мы остановились. Обнаружили очень много вышитых предметов. Чаще всего это была одежда. Такие комплекты праздничные. Вот в книге «Народная одежда башкир» вот опубликована вот эта таблица, девушка, но она нарисована по существу с натуры художником Гумером Мухаммедшиным, который в тот год участвовал в нашей экспедиции. Вот эти все листы, это вот как раз вышивка тех мест, это материалы экспедиции того года, 1959 года. И потом еще была экспедиция 1984 года, были в деревне Шакурова, Арсланова. Буквально все молодые женщины были одеты в такие костюмы. Нам даже говорили, что каждая девушка к свадьбе готовит по 15, по 20 таких комплектов. Причем узоры, мы вот сколько фотографировали, узоры там не повторялись. У одной женщины все разные, и на Сабантуе мы не встречали одинаковых. Егерменсе быуат башында башҡорт сәнғәтен өйрәнеүсе ғалим Круковский яҙып ҡалдырыуынса, башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары биҙәктәрҙе журналдарҙан түгел, ә үҙенең башынан ала. Башҡорттарҙың ошоғаса һаҡлап ҡалған берҙән-бер нәмәһе үҙҙәренең биҙәктәре, тип яҙа ғалим. Шулай итеп, арыу-талыу белмәгән, егәрле башҡорт хатыны үҙ халҡының сәнғәтен һәм гүзәллеген һаҡлаусы ул, ти ул. Ағиҙел художество берекмәһендә эшләгән хатын-ҡыҙҙар халыҡ сәнғәтен заманса яңғырата. Элмә бөгөнгө кейемгә, көнкүрешкә сағыу, күргәҙмә модельдәре аша үтеп инә. Ләкин башҡорт сигеү сәнғәте етерлек өйрәнелмәгән әле. Этнологик тикшереүҙәр үҙәгендәге экспонаттар да дөйөм ил байлығы. Тамбур, элмә, ҡайыу, нағыштар үҙҙәрен донъяға танытырлык ғалимдәрен көтә.